Magsadya ng Angeles City Government para king mural painting king Abacan Loop ay may report. Inumpisa na nening City Engineer's Office ning Angeles City Government ting pamamintura kareng pader at posti na ning tete king danya na ning Abacan Loop bilang pamagsadya king papalapit ng mural painting project ning City Government. Kapag nasaning proyekto inggawan niyang mas makuli at makayamayang pasyalan ing Abacan Loop at ing kalapita dike area bilang pamagpapakit king lokal asining at kultura kabang papanatilya ning malinis ating masalese paligid king syudad. Ing inisyatibong iti apeli muna ng Mayor Carmelo John Lazatin II kapamilatan ng City Tourism Office partine ning programang pang-urban renewal ning syudad. Kapag nasana niting isulong ing pamagpaulaga king public art at lakwas pang pasiknangan ing pagkakakilanlan dareng Aguileño. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.